ନା ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଆମର ଆଜି ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇ ନାନୀଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଆମର ଏଠି ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି ଆଉ ଗରୁଡ଼ କୁମ୍ଭ ରସ ଏଠି ପିଆ ହେଉଛି। ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାତ ତିଆରି ଜୁସ୍, ହାତ ତିଆରି ଜୁସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ କୁମ୍ଭ। ଏଇଟା ଗରୁଡ଼ କୁମ୍ଭ, ତରଭୁଜ, ଆମ୍ବ ରସ। ଦୋକାନଟା ହେଉଛି ଏଠି ଗବକୁ ରୋଡ଼, ये रोड ये मर्कंडेश्वर पोखरी पाखे, मार्कंडेश्वर पोखरी पाखे आपण मैंने आसे नांडी बगुले पीवे, बढ़िया लगे। तो मैंने स्ट्राइक ये दीदी दुकान यहाँ दीदी मालिकाणी निजे बढ़िया। ये सरबतटा कि एक नंबर सर, एक नंबर एटा